Dak jung pu benile ban sandori ka sap ka phong yele kai bat ban pelat ye ki khna be ki samla na ka jingop ha ki jingdi ki besniu ha si pelai jok ta yo ka seng samla nong rem bernihan kala plie ya ka yeng ban a jingi kai ha ki jingele kai boxing ban kring ye ki kon samla ban jet ka sports ommi ki jingdi pen buat kam tamu drugs kaseng samla nong rem bernihat aka arteri ujemang arhajar arpusau kalishim da kasenjam ban plie da ka yeng ban ailat ik samla ki baiet ka kamela akai boxing ban penlong kum kajaka kilan met ya ka bela plie ka ne ka yeng ya kilan met ha kajaka jangga bernihat sports association ha ka ne ka jing plie ka ne ka yeng ban ya kilan met bat ban pentebet ha ka kamela akai yakura lawan ban don lang usamla reman kala presiden kaseng samla nong rem bernihat uklore le aka yakura bat mixed martial arts MMA kejela ujoni nongrom u coach ka Riboy District Boxing Association udanis marwen bat kiwai habakran hakinong tho kubor ujoni nongrom ulepen pau gejing kemen halor kesenjam jong keseng samla nongrem bernihat ban pai kemat ka kamel aka yakura kawala kring bai ki samla agane ka jok ka bamenta da ka baseng yakane ka yeng ban ailat eki bakin kilan met bat bakin yo jing hikai ulang ru bokum uwe ni kirang kai sports kamtam haka jingya kura bat ke MMA uga angnut bagi samla bagi nelek bakai bah haki kam sports bat om bakin ngop haki bagi jingdi penbuat ki bala penjot penprai ki babon kilong giang Shosho Johnny Nongrom ubla sajit ban mi kemat negeri India syakarensan nelek kai South Asian MMA Championship keban selongshan negeri Thailand ulapan pau bama u lembat u David Ronghang kilanang pun krea balin mi kemat syakane kerensan nel akai MMA kabahe ak perthai hadin begila syajit nak jingi shimbenta ha kerensan jong ka last man standing fight night belalong ha Kolkata bat shen kini ke arngot ken led biang syakol kata bat gida angnuat ban yo rai kana mlado ha kene ke jingi kun jong ka South Asian MMA Championship Dari itu. Apa punya songkai? Bagi orang kadang kecaka kabalat, beli fungsinya di penjelasan main mah, ini ya lekai, ni kilan met, ni kini ni kena ro. Di kawasan kalau bah, kumlasala saya, lah phone-nya yang lagi lah sedang rekam. Di dang studio mentah kadang masih ada pisnai kan ya. But haju apa? Di kumnga baru David di sajit nampak kata Asian Game kebetulan ha Phuket Thailand atau bulan Jun. Ini jingdon juga ni kecaka yang ya niyok bandar lang haju. But dan ya motivate iwe pat. Marbursin ni adalah ladapi. Ya kami roy long tak play no ni fi sungnya no ande habai dan lang long motivate iwe tegane ke jing sajit ni kolong hadin ba nilai sebentar kene ka last man standing fight night kau sedang hani ha Kolkata te lalai sin nak sebentar de asin ngejok sin ngeram te kifo nang te yong ba te lalong qualify ben sebentar kene ka Asian Game ke belong mentah dan jumut nem te lara video jumut hak sim sama lek siteo ngaban lek sekue ke selection ko Kolkata ke kaban clear gitu buat jadi pengkreat dengan disebutkan fi kalau keba ya bet hi kum barabor andre yang mentah kalau kamlong ekstra nak kendat mal kade gajin akai kaban lek sebar ke happy ben pengkreat ha Poro bentar nya ngedan hane lang bet kini ki nak tambah lagi dan kai ni mentah kini klub lung nongrim boxing club dan standar coach ini Johnny Nongrom dan ya lek lang sa yo Thailand ya lang ngi ro de standar ko Johnny Nongrom berpikir kai ini nak semula pembohong Johnny long kini ki drop slide ban ini kini ki Poro dengir standar de kum kini bro pembak Johnny bukan hande dengir ngi standar lang baginya don lang nya ti lang menjadi kai lang apanya ka sport ka boxing ini kita susi bat so benut bat shooting ro ban serum seneng ya kene ka jingat jadi kena semlah udrak kebalong susi kalau kene ba dikena ke balangat hak itu kendai kau persen kemudian syuk ka chance makin lat nu ne unsen hi la
ngop betul ke ayat betul. Tengah kuat bersuang dalam hi kuat bat adik ke sports. Ikena ke berpulih adik ke pulih. Om hari itu juga pen duk dia timnang salang jong borok hi. Ndai tang ngai ngasem to kajat berde borok foi. But bun sin hi. Si iba kini bangat ya tu. Kilong distop bet borok si im dongki. But kumbang oi pi mende kena 100% kim dan chance de banlat. Kendalat makana kislong balang baga. Lai kana sabana hadir rubna i bursin ki poi biang hero, ki ngop biang hero. Te banlat ya kata kumbang experience ledi hi asu munde bang badai start. Ba jeladi rodon hi kapto kani bala ajen ngak de ngasu ngalat no nomor bang dan hakani ga sports. Kentam makani ke boxing. Te Nastuna kini semlar gidon ki dalang but nakerman but ngan barngem ru yaki ba umdai barngap hauto drugs.